Capítulo 8, yu'un Shun Juan. Tehmulbeh antse, versículo 1. Yante Jesús bah David's olivailtik, tayank al tasab chatal shanta templo. Spisilum noptzahik taltas tohol, hichlas nahkansba hach tap ihub teswane. Tehtsibuhometik sok te fariseuetik la yikik tal tul ans te yak tamulbeh taote. Las tehkanik ta komon sitil ta yolilik, hich la yalbeyik te Jesuse. Maestro, hain ans to, yak tamulbeh te taote, yayal te mantalil yu'un te Moisese te yayich milel ta chohel ta ton spisil ansetik te hichias pasik te bitil to. Ha shante haate, bishaat yu'un uuk shik. Te bitil hich la yalbeyike, sventa ya hibaliotan, sventa yu'un hichias tak yas lebeyik smul. Te Jesús las vuhtsans batas tsibu yelum tas bik tal skab. Te bitil yakalik ta hohk oyele, te Jesús las tehkans ba hich layal. Te mach amayuk smule, ak ashchoh taton neeluk te antse shi. Las vuhtsans ba, shan tas tsibuyel te lume. Kalala yaik stohol te hich layale, bayel kas na ulay tayotanik te bitil ais mulik tas pisilike. Hich huhutul lok ikbael. Haas babial lok bael te machatik mamalishe. Hich bahtik tas pisil stukel. Hich bahtik tas pisilik. Stukel shanish hil te Jesuse. Sok te antse. Hich las tehkans ba te Jesuse la yil te mayukish machate a. Ha shanish te antse. Hich ka yalbeitzin te antse. Ants banti ay te machatik la yalbat a mule. Yu'un bal mayuk machahu yu'un te layak atalahele shi. La yal te antse. Mayuk tuluk kahwal shi. Te Jesús la yalbe, te hoone, mabayakak atalahel uuk, taurato ban, mamesha leshan te amule, la yut bael. Ha luz tabalumilal te Jesuse, versículo 12. Te Jesús chak oposhan hich layal, hoon, hak sakil kinalon yu'un te balumilale. Ak sakil kinalon yu'un te balumilale. Hich yu'un te machayas stunone, mabayash benish ta ihkinal. Ayish kushle haltas venta te sakil kinale shi te Jesuse. Te fariseo etikel la yalik, a tukel nash ya awala koplalta testigo, hich mashu te ya chuntik te bilaya vale shik, la yal te Jesuse, manchuk te mehoon ya kal koplalta testigo, hauk meto smelelil te bilaya kale, melel nao te bay talemone sok nao te bayash bane. Yan te haeshe, masha naik te bay talemon sok te bayash bone. Te haeshe ya lebeyik smul shan, tas ventanash te biyilel ya vilike. Yan te hoone mayuk machaya kalbey smul. Hauk meto, te me ay machaya kalbey te smule, yu'un nanish smelelila te bilaya kale. Yu'un maho okonash tukel te bilaya kale.
melel hich yayal uuk tehtat telastikunon tale. Tsibubil hilel tabay te mantalil awunike. Te yaskan yayish chunel awunik ta puersa teme ay chep testigo etik te pahal skopike. Hich te hoone ha testigo ayon sok ha yan testigo kuun tehtate. Te lastiku nun tale shi te Jesuse. Hich yuun hich yuun layal beyik. Panti ay te atate shik. Layal te Jesuse. Te haeshe masha na benik ba. Sok ha na nish hich masha na beyiks ba uk tehtate. Teme ya na bonik bae. Ha nish hich ya na beyiks ba uk tehtate shi. Hich layal tap ihup teswane te Jesus tabay nopol yavil smahtan Dios ta templo. Haug meto tul mayuk macha yal skap tas sakel yuun matosta te yoraile. Ay banti yashbah te Jesuse. Te Jesus las cha albe ya yikshan. Te hoone yashbon. Ya a leonik hauk meto a kuchoha mulik ya shlahesh. Ya a leonik hauk meto a kuchoha mulik ya shlahesh. Te banti yashban te hoone mashu yashbaish te a te haeshe shi. Te hudi wetike la yal beis baik. Yu bal yashbas mils batel. Yayal te mastak yashbatik te a te banti yashbate shik. Layal te Jesuse. Te haeshe li ayeshto ta alan. Yan te hoone talemon ta kahal tukel. Te haeshe ayeshtas venta in balumilalto. Yan te hoone mas venta okon in balumilalto. Has venta il te la kalveyesh te a kuchoha mul te yashlaheshe. Has venta il te la kalveyesh te a kuchoh a mul ya shlaheshe. Te me mashak ana chunik tehtate. Tehtalel ayone te me mashak ana chunik tehtalel ayone. A kuchoha mulik yashlahesh shi. Layalik machatik machat ahiche shik. Layal te Jesuse. La kalbeyesh tashachibal tel. La kalbeyesh tashachibal total. Sok ay bayela koplalik te ya kalbeyeshe. Sok skoplal uuk te awatelike. Te machalas tikunum tale. Melel te biya yale. Te biya kal li tota balumilale ha nish te bi la ka yostohol yuune shi. Malas na ixtohol te ha la yalbes koplal te tatile. Ha sventail te hich kah yalbe ya ike. Tik alal ya ahih. Tik alal ya ahih panik te nichanile. Tik alal ya hih panik te nichanile. Te me ya a na ixtohol a te machaon a te hoone. Sok ya me a naik te mahtukel o tanuknash te bilayah pase. Ha nash ya kalstukel te bilay ya kohban nop tehtate. Te bitils tikune honishtel tehtate ma ba pihtemon yuun. Soine hon tehtate yuun ha nash yah pas te bilalek yotan yuun shi. Kalal hich layal tsobol machalas chonik te Jesuse. Tesmele lilkop yash. Tesmele lilkop ya shak awan ta libre. Versículo 31. Hich yuun te Jesuse layal beite judío etik te chune hikishe. Te mehkashel ya awak awotanikta. Te kop la kalbeyeshe
temehk'axel ya'ab'ak ta'wo'tanik tejk'op lakalb'eyexej jich mej nopojelex ku'un tamelelab'ij jich meya'a' naik teb'ilaj melelej inteb'ilaj melelej ja'yaya k'ex talibre xi layalik tejo'otikej jaj tz'umbalotik te Abrahamej tul ma'yuk b'ay ochotik ta moso'il yu'um tanamey tel b'it'il aya' ya'ab'alb'otik telibre yaxk'ojotikej xik Jesús layalb'ej jamal yakalb'eyex spisil mach'ayas lew laysmuyl jamal yakalb'eyex spisil mach'ayas lew laysmul ja'ay tamoso'il yu'um temulilej temach'a'ay tamoso'ilej ma'yuk snaj stukel yan temach'a' nich'an teyajb'al na'ej stalel ay snaj stukel jich yu'um temeyaya k'ex talibre tenich'anilej libre meyaxk'ojex yu'um tamelel na'oj stojol tz'umbalex te Abrahamej ja'uk me'toj ya'ak'ana'milonik yu'um maxa'b'ak ta'wo'tanik tejk'opej ja'yakal teb'ilaj yak'ojb'en kil tejtatej yan teja'exej ja'ya'pasik teb'ilaj yalojb'eyex te'a'tatikej xi layalik tejo'otikej ja'tajtik te Abrahamej xik Jesús layalb'ej teyu'unok nopojb'eyik yo'tan te Abrahamej jich nixa'b'a'telik ya'pasik teb'it'il ya'tel Abraham tejichukej ja'uk me'toj ya'ak'ana'milonik manchuk temel lakalb'eyex teb'ilaj melel yak'ojb'ankil te Diosej te Abrahamej ma'yuk jich las pas tukel yan teja'exej jich nixa'b'a'tel ya'pasik teb'ilaj ya'tel te'a'tatikej xi layalik tejo'otikej mab'aj aynemotik tasb'en tamulb'ej melel junax tejtatikej ja' te Diosej xik te Jesús jich layalb'ej ya'yik temeleluk teja'tatik te Diosej k'ux ya'wa'yonik tejichukej melel tejo'onej talemontastojol te Diosej teb'it'il ayonto maj tukel o'tanuk tetalonej ja' lastikununtal te Diosej b'iyu'um temaxk'ota'wo'tanik teb'ilaj yakalb'eyexej yu'um b'iyu'um temaxk'ota'wo'tanik teb'ilaj yakalb'eyexej yu'um maxa'k'ana' wayb'onik stojol tejk'opej teja'exej ja'a'tatik tepukujej sok yask'ana'wo'tanik ya'apasik teb'ilaj yask'an yo'tanej teja'exej ja'a'tatik tepukujej sok yask'ana'wo'tanik ya'pasik teb'ilaj yask'an yo'tanej tepukujej milab'al taxajch'ib'al total stukel ma'yuk stu'ul tayo'tan teb'ilaj smelelilej yu'um ma'yuk b'ilaj melel te'ay tayo'tanej tek'alal yaspas lotej ja'yayal teb'ilaj stalel ay tayo'tanej melel paslot nanistukel sok ja'statik spisil tejpaslotetikej yan tejo'onej ja'yakal teb'ilaj melelej maxa'k'ana' ch'umb'onik ay b'al tuluk ja'ex te ya'ata'b'onik tejmulej ay b'al tuluk ja'ex ya'ata'b'onik tejmulej teme smelelil teb'ilaj yakalej b'ixtuk maxa'ch'u'umb'onik jichej temach'atik yu'um te Diosej yaya'b'eyik stojol
te scope, yan te bitil mayu unukesh te diose, hich mashak ana vai beyix tohol te bilaya yale, shi te Jesuse. Cristo stalel ayish ate chikna te Abrahame. Versículo 48. La yalik te judío etike, melel shkaltik, pahalat sok Samaria etik, sok ay pukuh tawotan shik, la yal te Jesuse. Mayuk pukuh takotan, mayuk te pukuh takotane, hanash yakak ta ichel tamuk tehtate. Yan te haeshe, mayuk koplal tawotanik, mayu unuk yahle ichel tamuk hauk meto, ay macha yotan te yayakon ta ichel tamuk sok ha ya shchahpamben, ha ya shchahpamwan stukel, hamalya kalbeyesh te macha yayich tamuk te bilaya kale, sbahtel kinal, mashyil te lahele, shi. Ta orato chikan talek, te ay pukuh ta votane, te Abrahame sok te alvanehetik yuun te dioses pisila lahik, te haate ya awal te macha yayich tamuk te bilaya kale, sbahtel kinal mashlah te shate. Yuun bal kahalat yuun tehtatik Abrahame, lah te Abrahame, lahik uuk te alvanehetike, hashante haate machaya kuya ba layutik, layal te Jesuse, te mehonya kak bata ichel tamuk shut mayuk sventail, hauk meto ha yak ha yayakon ta ichel tamuk tehtate, te ha nish Dios awonik ya walike. Hauk meto masha na beyix ba, yan te hoone, yah na beis ba, te yaku kal te mah na beis ba, sbae pahal pas lototik, tah pisiltik te hichuke. Hauk meto, yah na beis ba tamero melel, sok ha yakich tamuk te bitil, te bilaya yale. Sok ha yakich tamuk te bilaya yale. Te nameik inal, te nameik inal tatik Abraham, binash buhtsah yotan, binash buhts yotan yuun te la stayorail te talon tabalumilale. Tatik Abraham, te nameik inal tatik Abraham, binash buhts yotan yuun te la stayorail te talon tabalumilale. La yil te bitil talone, hich bayal bosnah yotan yuun, shi. Te judío etike hich la yal bayik te Jesuse. Mato ayuk lahuneb yowinik hawil awawilal. Bitil ay ate la awil ya awal te Abrahame shik. La yal te Jesuse. Hamalya kalbeyesh te kalal matos chiknaha te Abrahame, talel nanish ayon, tukel a shi. Hich yuun las tsakik ton, shchohik ate Jesuse. Hich yuun las tsakik ton, shchohik a te Jesuse. Hauk meto las naks ba, lok ta templo, kashta yolilik, hich baht. Hauk met hich yuun las tsakik ton, shchohik ate Jesuse. Hauk meto las naks ba, lok ta templo, kashta yolilik, hich baht.